Eve nu pola playing asela mi dak pena mi abale ke mi ga ode kakli mi mi dak pena mi akata de kosra ikeva ime ke me dogu play Ghana National Fire Service towa open na mi gede jo like ata achi jonya onu lo papa me egbe mi te mi doje kliwo ke ike egbe ADO1 Mr. Isaac Gliku elapa me nke ma adoje kli kude jochinya onwu jochi do ofiade ejoku china aloga wana nububu amo no gboglobe ono naza ha bube na jochichi melo ko efia bo le ku mega do bubu de ke wonga kegbe mi to mi le nkude nu ma obe elemelo melemo so ADO1 beku wezo meleku so madam obena do egbe na mi pen kpala oklenya sela o kemi ayi gbe to mo no popo ya ko de na no kpala oklenya sela play Ghana National Fire Service to kata gbe. Okay. So me agedeji cha na mi be Ghana National Fire Service mi be na akom na mi be edoka okun mi wona afi mi ayi betoji Akpe. Zigere de megbala na be anko gomede de vegbe me. Ya e ba we be amu be jochilao. Okay. Jochilao ta na manya chi joko a. Kefi abe me odore ko. Okay. Nya be juo jovo. He mi va do fi mi jala ke amenku me popo gbogo mi je gba je mi ayurbo mi jochi nka o fe mi va. E do kon gomi de ma nye be jochila o kebu ejonya oji pofe fe do fe. Okay. Place so be no si anu ya ha he ejobibi vela e kami. Okay. Denye be mi fonu oji afi mi meton botana he juo fanye bibila ke mi anye chila ka ke menye ve do ko nye ve jochila ta ko elwe ni mi chijo a menye enya gom de mi be ma iji a edogede o le mi ave do fie wona do fie pe ta do ji nu enye ve ebi atuho le even this assembly o mi asimi yakata mi anai ele nkuro nkwobe eho matuele de enyo nanye ve jo kegeje me ele awo amenene ano home mi wona no ma kata pele susu be ne mi po ame agbasoso ya ha no homa ya awon mi anawo ehomonu ya ha ano hom Okay. pele susu be nanye ve jo geje ma ame susu etode adaba popo nene wako akodole home afi juo anye bibila ta mi po no ma ogbo nanye ve bia do hotel pleto kata ha nya ve do pie nya ve mi akpogbo be no me ya ho le be hotel ne no de to ha de ele ne ma ke mi chana nanya ve tu hotel over ha ne eji mi ye va kpo be jo chinu ya o he o hia ve no te pie o de o le te pie mi yina akpo no ma o kata ngbo ne no ake filling station alo mo mi jira fo gas filling station pete ha na be do pe nye be ele mi acha le te fe ma gwa kata o le jo fe nu o jira le te fi ota mi de na te fe ma o kata ke lori foku pele to kata ha enye do pe do de pa de mi wona ha nenye be vo jan la mi yina ne o hia be mi ahevo le moji be efususo na pomo avayi ha mi akpogbo awe nenye be vo hacha dami on alo ngro do nu le mi ase mi akọ ala vo me be ame a opra na mi akọ na ambulance to no ko ekoji ke na mi oku a mi kona na povito be no opogbo ta do fi menye ejoko na me ro jore vudo me pleto ma okata ha la do fi fe ta rejire ni ne bade ami ele vudo me ta ya fe do keketa menye joko mi chi na. Okay. So hemele obenu fosia efonu cho gas filling station so maybe ma bia be gas filling station do lawa nukula menya kaila osi egombe mi dejesi be fifi a gas filling station gede wa ole edume ike gonna the day say gas filling station wa ole gboto
akefifi a wole dume so nuhura menya deli ke ana okude akpama umbe na mede be ado gas filling station a fika ojebene no do peka nuka ohia mede akpe magbo gas filling station on to kora gomje je menya dumolo ga ke ele du koleta keketa menya ba mi ele gbe me kora ka bi anyala ho ka topo ko hele ta anyo be filling station to ya alo gas filling station no to ekpo vi de pe te pio bele so be nya be leakage le leaking he zogbo chela me do pototo bo la le bine ana be wa yi de ejime bele so be ma travel baba ava yi de ami okata lopo ta bodo nwe to kwenye vele no pogbo be yo to ekpo vi se keme lenkuro la odo me to gedo la owe wa pogbo be jochi nuola eyi de si ande mela wa no do akpa mo be fire extinguisher le si pepepe ka kene no ojo na choila ma wo do ego me yi le ne wo le be no reservice ka kene yi de he egbe me service you akpo be le si pepepe ka kepe do na onu ma so ta nu ya tutu e bi akola ma ton ko we ko ke e fi abeta do jinu mi ta he plela be va vamo wa pogbo ha be sprinklers alona no ono na gas filling station en cylinder aji peso so be nyeve ndole vuvu temperature le hot la wa avuchie akopo de cylinder aji peso so be wa nefafa be afokwa de kema agejemo. Okay. Eponucho be wa a service mi afa fire extinguisher you okay hele do ofe mawo. So fenene alo letinene ya wa a service. Yeah. Bagbo be servicing konla e de sia de mela. Elebe no vazerika. Ka kele letia de megbede. Wa va kweda be ele donwe wa. Big Bolobe a service le efe de cameras ka ke e fi abene be ze atoka ka pe a de hafi avari service menga ze akwa elebe no service e ameroja akpobe extinguisher menga ze ka ko e voima elebe ne na kavari service amegbe mi meka no vevese be nu bilibo mi pelede mi peleko vale dore ke wo de go mi ko daranku ega ko mi gbelede ya me susu ma one meka no mi afeta mo ego nyebe ega ya mi ko do fe yewe ata na epele na de ko dada nyi be ikole afoku njo na afoku o mejo de jijo onye ya ke meka vo be o mepele nu onye meze ota de megbele gade ya me ma da me de keju. Okay ke na be de do fe ya ohia fire extinguisher because to atijia process or procedure kawele watu mo kawen watu afia gede miaji be wata aho fire extinguisher yo akbe magbolo be hafi anye do fia dola de ngola leta ida assembly be mejibe watu hoya mando do fia ta godo assembly gbasimi ya fire service to ha agbe asimasi ya be ijibe ya do do pe ke mi ava kpote fe ni mi kpo evode mi ana o permit ya he mi ana gomenye be eho heavy atude mi kpo mi dasire jibe na yiji kedenye be etu hovo ele tu ha mi adicha ava kpo be plan ya he konamia e ho ejizo ele kene mi kpo he mi dasire jibe o nya tefe ezoji tututu la ke mi ava inspect here and now be the number of extinguishers smoke detectors no mi o apele he wa not tefe we na nya be epele onu ma o kata mi da asina ave na epele over ke mi now certificate zo be eje awodo ya ta ne na ma ono na ma vako pe me do pe hoho
ta me va be ma extinguisher ko do mi ayava po o do fi da be extinguisher wa me nene ahia Okay. akpe Okay, he no no for chogo mejejia e ka sem na mi cho abe rescue team ne abe afokujo yo ina fimi vana wa me kwa ga come na mi vide kuda pa na akpe akpo na nya be fire ho ofudu vai na manyo do meto de sia de nya be ejole bibi oyina aha na lori foku vo jan ha mi yina pele susube amedo wole wome ofagbe ele hahame ega me do pia nyebe we save lives and property. Okay. Mi da mo ofagbe polope nu na mesi oda ofa mi po ofagbe ta polope nu na mesi ota e ata na nyebe vo jan sigbe mi yina evodo aton jan kaka bi anyade ezujo je bibi no mita jochi vo years de ka pele equipment we kele so sube na nyebe ejole bibi la mi aton chi na nyebe accident e che jola ka me do chi mo meto na dodo la mi aten akodo nu akpede do no pe na me wa na be mi aton da mi o le afoku me bobo e nyare ke majo. Okay. All right. Heke enonu fo ha egato atibe na me de gede vudo me yuko na numa madibe na gba me nam ke babia de kade la sinye ke makobi. Ekwobe zigede amedo kaka bia nyakobo ye de vudo me echikupe de do me da mi ato de ejo ga ke menyebe eke hejole hole file powerhouse bolo wa. Okay. Amede gede me akebe ma wa be fe tagbo ebi atoto vide enyaku ya ga ke mi dele me. Okay. Mi ato de ha de jole blunu to me ameton ogeje vudo eja wa gbagede me eseva mi o fa meton kata ga ke last minute ya nto ko fa gbe kona. Okay. Ta doma kata mi wone. Okay. Okay, so could me have domestic fire zigede mi de na jesi be mi papa o mekum mistake via de no jojole. Okay, so could akpama nwa nuka we kunye nu ike na to ati be na eju kovena mi papa o me. Akpe. Ma brobele jobibi pakpaji la forma enu eve egba to jiregbe kandi sazangbo. Okay. Evelia nye mi afe gas alo mi afe no da nu ya he mizana la feme. Akpa ve mawo na me cho belele to he na wa ana bejo. Ana bibile mi afa fo merisi ayi. Okay. Zigede apegedo mene ofe socket we. Akpobe ne po socket e do fe fike mi plug na no da. Akpobe do kura ofia vo. Amoro kona no dieme a plug no ne bi ade no la mato no de ano lolo. No ma kata akpobe aw. Ne le ji he na e didire la. Adefo. Ego menyebe nyebe ebe awo wiring na wa feme. Ele pena bia do kibo no ka onye nu ya o yaza la fie o me. Okay. Na le nkwere nu ma o kata nwa. Yo fe wiring de e awo na wa feme. Okay. Kake amado pa o wiring ebo. Ele jiregbe kandi ya o fe nu over le zaza. Eva sewu socket ye hele ofa fo me ta pobe kaka bi anya ko ke eno ado lololo endo azu ejo ano bibi amado wa wa fele extension cord hafi ayi extension cord fele pa baka bu edo ya ho odedeji bo edo osogbo ta ke ala na me nu ya wala nyese me plug wala de si ada ato nji alen kure nu ya o he zaile wo jiregbe kandi ya ope nu zala pe mo mi le ale electrical gadget wa de sia de pelepe pepe me ya he o riele ka jiregbe kandi un. Okay. Ne ma ke le ko socket ha pepe me ya he ha aton achoa o nwele deji ata na ekpo be e plug nu de ka eve he o de na pepe me ko evo
maka kpebe edo ole koko ta ya plug deji kaka bi anya ko ke edo fuse anave socket agbele ta kpebe ateperola e pele socket meji joko egbele e pele meji di oko egbele agbele bo ameya o samama to alonuka enu jirala ya omele nu ole Chinese nu ko jira no menyo kaka nu ya ho won to le ko le dadare no dia e fe pepe me esanwu socket e fe unse ta akpobe sen ko ke wono de fia ima te pero akpa me do fridge lo se de ho fe malomal alo ho le ho be melolo tai wa tutu fridge kaka ko miade wall won e wa fridge fe no fe le ho ma ele be no te fia he ha ano ya po e go be moto joko de no dudule me na nya be wole do ke nya be joko ma le dudule moto ma elba moto ha ne po ya fa fe anofa kaka we ma ka tutu no miade egilemu mele na de ke po ta kaka bi anya ko ke do no de ojila ke moto ya agbele na me de ojila excessive heat alo too much overheat la ke eva zujo ke wonu ofia ta no ma pele ado apedo me akpo fe wiring socket okora do hole gilemu wole papa kake aw lamp holder do akpobe paper kora wa ko tede ma pe pa ko kadio ko deme akpobe e ma kata na be bobe me pono fe nyuelo ta akpobe ara joke vire ta kaka bi anya ko ke etojo wa pe ta nu gede o he nana be jo obira akpagan o chona mi antogbo na ele nkure warin nto bilibu ke mi wona ha ona minya be cable wa lo ka wa eyi de ko wole be ha wa wonto ke ele be na ka gbodole aka gboza wa awo warin bubu ga ke ba bia nya be ejona mele jojo ta no ma okata ya na be jo na fude na mi le mi apa o me ke na me aka fo no cho gas tenwa ma brother cylinder nyenu na ne heme hia bene no mi agbole homo gake de homa na ita alo pele fiota la mikli cylinder bela nyimolo efo no ma menyobe wada home pele mio ya mi ko da de home na wole likinde de kora alo he wole bebe he gbo bebe ma ha menyo na o na me na otadu la ana tuturu kene gbe apa ha eto wu na me keke no ma o enyenu na me sia ho le mi agbole mi ape ko me ta ma nyobe no ma o ne no jiu no ma kata ena na beju bina la ho me he to achi gas dia medima bia babia kwe debe cylinder ple benade do mechuchuka ya ojebe nenwe ne mi de dan mi da cylinder dan bena halegbo do mechuchuka ojebe nenwe makbalo be cylinder ple bena fete kana no le home ha menyo ego be de ka alo cylinder ya ele ejuona ya bena ya ele bibi kenye bo pa me vie o tede onu enula na nya be leakage de le cylinder gbo ke bena fe ju ana be ya ha je bibi kene cylinder ale bibi ava explode alo awo na wo hele ho ma me ha me nyona wo cylinder kakede ka o te pere ha ke de kuema ta do me chocho ya magura be ne gahele osi aton apele me na galosi o ja gbagba na apele eka ya he wa connect cylinder cover bena gbo cylinder akora na aton connect la na no te pere kora he ne le nda akora ma na jeje apo anyo be no gota kene na ngogile ne cover home kemi bena ano gbala ho ma na no da the cylinder ya ne no gota pele susube nanye bena ne dota da korala
ne fada metode ba ye he o wuli di ne cylinder off me kura je ko ke ejua echiema Okay. akpe Okay. Akpe ka efonu chobenu abe na mede ko bena ehoju ke wa puchi kokodeji de yina nuka gas filling stations wo alo yina mi ameyo ke la pe me ha ko be gas nto de nanya be elejo hola span alwe kekie okay tale no ma hele keke ya ta papa me do na mo advice be be a fill gas yinde kan ese wono gbolo be fia me boko because ndo me pleto mala span okay nena ma kede nyabe cylinder span okay ya ta nanya be le nuda ko gas vo ya ifudu be no ha me biolo ma fudu ma je kaba ma tempo de vaje me popo avado afema ko aka block aje no da e go be ke vela expand okay ta de me nyawo he eva kole no da me edo ato explode okay amagedo de cylinder pekpe de le ya chesi ko watoncho cylinder de sian de pepe pekpe me a he ochona e ata me kai filling station vede egale isi koko ata no la chichina ve ekele epe ga home ya gbe yi ne ava vocabata no feel na yo na feel ho yola opa for every liter na expand na 250 to 270 liters okay ta never feel no ho yo expansion ya gede me ke kwara fika yimile ke ezu agba ta ale mi ale nkure mi afa no na ma o okay all right so could abe home na ebe ya akope cylinder koko dadia exit nene our calculation na afia kweko dade kitchen na place sube na in case mistake de jo cylinder konde kafia na ko dar kitchen ko no mono okay mono tu ka kede le nkure mi amegbeto onde mille eya pele refresh alo kepe gota jibe mi ano popo ni mille nu data biko bena bongo dare chemical cylinder abon renye jogbe voenu ode ko ya ko va dare pelo gomeda le koname kene no jo he da for dumede wa asidore kekelo ke cylinder finole ele home ta cylinder ele mena no monu tutu nya gede home ko cylinder na ya nyi no gbanto na dogole koname ta ne no joko na ya mere de va ye kora he cylinder dogole home na cha ku ke ta mere ke pa ko cylinder de ko va gala de ekpelo gome alo home da ke preso sube e ya hwasi ta ya protect you zigede me gbolo de mi amegbe to de mi anto mi afagbe a mi me cho de kelemo ka ke mi cho de le mena fiafi owu mi anto e ata fiafita amegbe to atuho a de bogla proof ho kata na zandoa e anto molo home e molo home pelo cylinder nenye garage la e molo pele owu pele petro ese nyama sike wonto ya hele homa dodo kai wode wa gbe unbe nenu ojo masima igota fifi e wodo de gota ya unbe nenu ojo la fi afima to ncho le gota ava igbole homo ke dodo ka e wode wonto ya wa gbe unbe nenu ojo le home ele ma wo asijo okay ego me la ni kore me ne fiafi hegere wo home be afifia nyame kare jibe acho wonu sianu at least wa kucha ya he college le pele o bathroom sandals ya de ala do ba wa baya ji mo le koraja ada se lo ya na e ga ko ji ole pele no de cave do kake ejo henya fiafi to ganto na gere ho be ba bia nyi ada se le na na wa kake mi mechi jina e ya bede ele mi awo mi adokuyo na nye be ya dotada he mi anto mi aton denye be wa chonu kurala ke mi afa gbe ya tete mi asijole mo ame gbe to ti jina wa gba ale gbegbe nenu ajojo kora jede he o nya be yi ma to na de kokora awon na twe ni agere jo mi ke nu no amesi ode ya odo le vevie wu to wa
ta mi chijina mi anto fa gbe unu no ameswele mi ajagbagba be mi ano mi fa gbe ta o vle ya o kata yi. Okay. Vivi me vole ago nwa fi okona ago kofu na gbe ota ma ho openya taponya ke mi akogbe to ko se de fia. Akpe. Magbolo be le ya me echile jaja. Okay. Kake amade kepe susu me ga we be na chile jaja de ejo me bi na. Akura bi na ewu. Okay. Ego nye be echile jaja ejile gbede. Zigede joya otogbe ke mi ato no yiyi lege ya kakanya ko ba me ko mita elejo. Ego me ke chile jaja ke jinya degbe ko ke mita ho. Ke eje bibita albe mi alen kude mi ape nu nenye be le dodola pe mi yere doma. Ego be ye electricity no la ichiwe. Be susu be na me la fio mo kura na ne adota la ma nyebe jidegbe na ne ke kandi pe nyawa nyon. Ademi ajube no katane no afia me ngo amo wasi ope radio daran pele susu be ne amere va ye ne nyabe amere la fie be fa amere ke be la fie mo onyo pete de fiafiota ta mi ajagbagba atrono no be ma obe mi apa agbe ne na didie na mi anto. Okay, so mi afa nu bola o play nyasela mi po nu play AD01 apeto Isaac Gliku yikechu Ghana National Fire Service. Kosra de sia de me le brother de sia de no po ganyi ko ya wava emoji aba wonu medede na mi. So ma bia be love babia o daddy na manya babia o kata press we ne mo for mi kosra ike gboma ma bia babia de nu mo de deli be mi aga yi mi ape wana bubu oji. So ma bia mo ahodo mechuchukwu de na metrogbo kwa mi aga yi egbefe agbenwa agake wana jinami. Agbenwa kake